Yes, twongeye kubasuhuza tubonero kandi kongera kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye abadukurikira muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye mwe dukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda badukurikiye muri mu gihugu cya Uganda badukurikiye muri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mwese reka tubifurize kugubwa neza tunano kandi kubaha ikaze. Ntabwo tubize kurenza ingohe mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Amerika mu migi ije itandukanye abadukurikira muri ahitwa za Hawaii abadukurikiye muri za California abadukurikiye muri za Texas abadukurikiye muri za Los Angeles abadukurikiye muri n'ahandi hose hajya hatandukanye ndababona ba Andrada rwose mamuharyamye mwateretseho reka namwe tubahe ikaze. Hanyuma kandi Celestin Havugimana nawe rwose ndabizi ko wateretseho abitwa ba mubirigi mwese ndabizi ko bamudukurikiye reka mwese mbifurize kugubwa neza mbabwire nti kandi ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo muri aya masaha murabizi ko muri aya masaha tugarutse mu mwanya mukunda mu by'ukuri muri benshi cyane n'umwanya rero twise ngo ni update niko bimeze rero niko kuri muri aya masaha tugarutse n'ubundi muri update n'amakuru nifuza ko mu by'ukuri nibukunda ibiganiro byacu ndetse na update zacu dakwiye gucikwa ariyo mpamvu nkubwira nti nyaboneka dutize umwanya utarenze iminota 50 cyangwa se isaha wundi tukwihere icyitwa za Nyamugigima. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka ku nkuru ikomeye cyane iturutse none hakisha sa iri kwaka n'umuriro. Inkuru turutse Kinshasa inkuru itari nziza nuko bitangiye kugenda bihumuzwa ko uritwa Lieutenant General mu by'ukuri Masunzu yaba amaze kuva mu mwuka. Mutise bigenze bite bihagaze bite aya makuru ari mu makuru tujye kugenda tubagezaho uko byatangiye rero nuko byagenze byose turaza kugenda tubivira imuziri muzingo makuru yacu mu buryo burambuye. Turaza gusimbukira n'undi idoha nkuko tumaze iminsi tubabwira ngira ngo twigeze kubagezaho ibyatangazwijwe na Kisekedi avuga ko atangariza abaturage b'abakongomani bari muri Brazil ababwira ko vuba habagiye gusifura cyangwa se bagiye kuba batangaza intsinzi idoha. Hano dufite kopi turi buze kugenda tunacisha hano kuri screen mugenda munazireba zigizwe n'ibyo mu byo kuri bagiye gusinya gusa ntabwo ari ukubaca intege abakunzi ba M23 Gisekedi nibaramuka bashyizeho umukono mumenye ngo birarangiye gusa usibye iyindi plan B nabonye mu byo kuri AFC/M23 batangiye guhita bategura idasanzwe ariko nibavuga ngo barasinya aya masezerano tugiye gushyira hano document tugiye gushyira hano mukazibona mumenye ngo rwose inji uko nazinyujije amaso ibyo nabonye nibyo tugiye kugarukaho mwumve ko rwose Faci Beto ashobora kuba koko ari mu kuri urugamba araza kuba arutsinze cyangwa se araza kuba atsinze AFC/M23. Article kamwe ku kandi turaza kugenda tukabavira imuvizi n'umuzingo cyangwa se tukagenda tugasoma tubabwira tunagasesengura tunagenda tureba n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu ubwira nti iki ni kiganiro gishobora kuza kudutwara umwanya ungana n'isaha cyangwa se inarenga ariko ukaza kubona icyitwa amakuru agezweho ndetse agendanye n'ibi by'uru rugamba rukomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero turaza kugena n'ubundi tunareba update wene naho turi buze guhera hano muri aka karere turebe n'ubundi uko imirwano yaramutse mu bice bigiye bitandukanye. Murumva ko ni byinshi cyane dufite akazi kenshi kuri uyu munsi cyangwa se muri amasaha tugiye gukora rwose ariko gusa muraza kugenda musobanukirwa uko ibintu bihagaze. Ndagusaba kunganira kuri subscribe rero niba utarabikora kugira ngo riko dushizo ikiganiro nawe uzajya ubona amakuru mu imbere uce ukubiri no kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Niba kandi warabikoze ndabizi ko ukunda ibiganiro byacu yego koko nibyo niko kuri ariko nyemerero kandi kureke ndetse unasharinge iki kiganiro kugira ngo nabandi bose babone mu by'ukuri uko ibintu byifashe cyangwa se izi update zibagereho ubundi mu by'ukuri bakomeze nabo kugerana n'ibigezweho banadufollowing ibyo aho ngaho rwose uraba utanze n'umusanzu ukomeye cyane kuko urabufashije Eugene Official mu kugenda yaguka nguko rongayo reka nkuko bisanzwe amakuru ntago twayinjiramo mu by'ukuri reka tubanze dusome ku mazi gato ubundi duhite tuza twanzikana amakuru mu buryo burambuye tunorganize uburyo cy'ibintu bigiye kuba bihagaze gatanu kuri kagenzi kako.
Yes, turagarutse rero mu makuru yacu mu buryo burambuye. Reka rero nizere ko mwese mwamaze kuba mukanda kuri subscribe mwe mukiri bashya ndetse mwamaze no gukanda kunzogera kugira ngo mu by'ukuri ikiganiro kite kuzajya kibacika amakuru mujye muyabonera mu by'ukuri kugiye gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo nizera ko bandi mwese mwamaze kurayikinga nyaboneka. Reka nongere mbasabe mu by'ukuri twakoze akazi gakomeye cyane kandi murabona turagakora pe. Niyo mpamvu tubabwira tuti nawe gukanda kuri like mu by'ukuri nko kuri iki kiganiro ndetse ukanakora share ugasharinga kugira ngo nabandi dukomeze kugenda twagura. Mu by'ukuri ntekereza ko ntacyo byagutwara kubikora. Icyo ubukoze nyine wowe nuko tumotiva gusa bituma tubona ko tutari gucurangira abahetsi cyangwa se turi kuvomera mu kiva cyangwa se mu by'ukuri mu doke tutari kuguta inyuma yahuye. Bityo rero bikatumotiva bigatuma dukomeza gukora cyane. Niyo mpamvu tubabwira tuti nyaboneka buri kubonye ikiganiro ntabwo bisaba imbaraga nyinshi cyane yewe nta nubwo bitwara amamega. Nyaruko kandi kuri like ndetse unasharinge ubundi ibindi byose natwe ubitubaze cyangwa se ubiturekere tubikuvire cyangwa se tukomeze tubibakurikiranire. Reka dore hano kuri Masunzu kuko aya makuru yizi impapuro cyangwa se ariko se abantu barabanga impapuro ubakanagira wenda hari ngo ntibyaba ari n'ibintu turinomo turabeshya. Reka manze nyibasogongeze nk'urwo rupapuro gato. Dore ngurwo urupapuro rwa mbere ubwo abazi gusoma munyuzemo amaso vuba cyane. Ndaje twinjire muri donc ndababwiza ukuri ibintu hano ivumbi rigiye gutumuka mugiye kubona mugiye kumva ibyo amatwi yanyu atari yakumvisha. Mugihe rero mu by'ukuri wenda tukiri kuba tunategura izindi gahunda ndamwe mureba kurwo rupapuro mo gake cyane. Hanyuma ariko manze mbabwire ko uwitwa Lieutenant General Masunzu amakuru atugeraho nuko uyu mugabo ngo ashobora kuba yapfuye nkuko amakuru atangiye kugenda atangazwa. Ntangira ibintu muvuga muti iki cyo ni igihuha. Bamwe bati fighter rwose ati ibintu uzanye rwose bimeze bite. Nuko nguko bimeze. Amakuru aravuga ko uyu mugabo Lieutenant General Masunzu ajya gufatwa nkuko bikomeje kugera nubwo bagiye bamushinja ngo ko yaba yaravuganye ngo yaratanze ngagace kanzibira bivugwa ko ngo yaramaze ibisi arimo kuvugana n'uwitwa Joseph Kabila Kabange kuko Joseph Kabila bivugwa ko nawe ari gutegura arimo arategura ibintu bye kugira ngo nawe mu by'ukuri ahaguruke narya wa mutwe we cyangwa se na wa mutwe wabashiye kubashingangira. Murabyibuka ko aherutse kushingira i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Umurongo yavuganye nawe bahita bamuta muri yombi ndetse muraza kumva n'abandi benshi cyane nkuko biri kugenda bivugwa. Ibyo ntibiri kuvugwa ariko amakuru mfitiye proof cyangwa se ndimo ndagenda nkurura yizewe nuko n'ubundi FARDC cyangwa se gisekeda abasirikare bose bitwa ngo bavuga ikinyarwanda abavuga igiswahili arimo arashakisha ukuntu yabikiza cyangwa se akabakura muri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo hajye hareka kubaho kwikeka cyangwa se gukeka ko ashobora kuba yagambanirwa. Kuko nubwo bavuga ngo bakoma bagambanyi bakomeza kuvuga bati tunazanagambanirwa igihe kirimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'igiswahili. Niyo gahunda rero iriho niko ibintu bimeze. Amakuru rero dufite aravuga ko ngo uyu mugabo akimara gufatwa yajyanwe kuri Demiape agejejwe ahangaha mu by'ukuri ngo doke ngo arababazwa cyane. Baramuharasinga nyine baramutoteza baramubabaza cyane. Uyu mugabo kugeza ubwo yashatse kwiyahura akoresheje imyenda yari yambaye. Ubwo arabaciye muri humye nyine wenda basa n'abahumyeho gake ahita ashaka kwiyahura akoresheje imyenda yari yambaye. Gusa ariko ntago byaje kumwira kuko bamufasha atari yahura. Donc ngo yari yabikoze ahubwo amufata atarapfa atarava mu mwuka bahita bamujyana mu bitaro za Kinshasa. Amakuru atugeraho akaba kuvuga ko uyu mugabo nyuma rwose yuko yagerageje kwiyahura bakamwirukankishiriza mu bitaro ngo ashobora kuba yamaze kuvamo umwuka nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho.
uyu mugabo General Masunzu Lieutenant General Masunzu biravuga ko ngo yaba yaragambanira bagenzi n'ubundi bari hano muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane n'ubundi akomeje kugenda bagaragara muri iyi ntambara n'ubundi b'abanyamurenge. Aharazamo uwitwa Munigantama, hakazamo uwitwa Gasita, ndetse na wa mukoloneli wabugaragaye ku munsi waje ari gukubitwa byo ku rwego rwo hejuru. Uyu rero nta wundi n'uwo bita Koloneli Fureko. Abo ngo nibo bamugambaniye. Abo bagabo bose uko mbavuze burya ngo bamaze igihe ngo bakoranye igihe kirekire, barabanye igihe kirekire bose, ndetse n'uwitwa nyakwigendera Afande Makanika ngo barabanye bose aba muri Twirwaneho. Ariko biza kurangira bavuye muri Twirwaneho byumvikana barayitererana cyane cyane abangaba bitwa ngo ni ba Fureko, ndetse n'aba bitwa ngo ni ba abangaba nyine nari ndimo ndavuga hejuru. Birumvikana aba bose ngo barakoranye. Ubwo ndavuga abitwa ba Munigantama, abo bose barakoranye. Ariko noneho ngo Koloneli General Makanika ngo yabasabaga kuza ngo bakomezanye urugendo, ariko ngo birangira mu by'ukuri badakomezanye urugendo. Buri gihe burangwa yanarinze apfa abasaba bahamagara ati nimuze dukorane, ariko baranga ngo nibo rero bagambaniye. Biravuga ko abanyamurenge w'iki barimo nuko ngo aba bagabo ngo aribo bagambaniye Lieutenant General Masunzu, ariko no bitangiye kugenda bagaruka ngo bari kuvananwamo, aho nabo ubwo batangiye kuba mu by'ukuri bavananwamo bakabatangiye kugenda bababoha. Kwikubitiro rero ejo uwitwa Fureko baramuboshe. Uyu Fureko mbahe n'akantu bita kubwira unamaze kwamenya nuko uyu Fureko bura ngo ni nka murumuna wa Gasita Olivier, umwe waje hano muri Uvira abazarendo bakamwanga. Uyu rero ngo ni nka mwene wabo neza. Bagasoza avuga ati ndetse munitegure muraza kumva nabitwa Munigantama nabo babafata babakubita, kuko abanyamurenge cyangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abavuga ururimi rw'igiswahili muri FARDC n'icyaha ntawe ugishaka cyangwa se ugikeneye akubumva. So turakomeza dukurikirane. Usibye kuba hari kuvugwa urwo rupfu rw'umugabo bita ngo ni Masunzu, ntabwo turacyakora ubucukumbuzi, ariko biravugwa ko Masunzu yapfuye aguye mu bitaro nyuma yo kutotezwa agashaka kwiyahura bakamwirukankishiriza mu bitaro. Andi makuru menshi turakomeza tugende tuyakurikirana. Mwe mupfa gukanda kuri subscribe mugakanda no kunzogera, amakuru mukazajya muyabonera ku gihe. Ibyo nabyo bizabageraho kandi bibagerereho ku gihe. Abatarabikorera ubwo urumva nyine muzajya mubona amakuru yabaye umuranzi, cyangwa se mwirwe mwumva ibintu nyine byaha hirya na hapa na pare rwose bidafite icyo bita ubucukumbuzi nyine. So reka rero twikomereze twinjire sasa Idoha. Twinjire Idoha. Ibi byo nababwiye nti M23 nibabisinya muze kumenya ko ibintu biraba birangiye. Usibye ko nyine nabo nk'abataramo hari indi plan B barimo barategura. Ureneza Mutangazaji Vincent. Ureneza bwana Fighter. Urakomeye. Ndakomeye. Vise weekend sagenze neza. Weekend yagenze neza mu bice byose. Vise mbere uko twinjira sasa rero Idoha tukwinjira mu mpapuro cyangwa se mu mpapuro z'amasezerano agomba kuba sinywa hagati ya FCM Ventura na Kinshasa. Nyemerera gato wenda ngo iminota yaba 5 cyangwa se iminota itarenze 7 gutyo wihuse cyane tunyureremo update wabashe kuba utegura abakunzi bacu zo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ubundi duhite tuza sasa twinjira mu masezerano agomba kuba sinywa. Ingingo zigize aya masezerano agomba kuba sinywa hariya Idoha. Kopi ndatekereza ko neza amaze kuba zikugeraho, ubundi tugenda tuzicacanga. Sawa rakoze Kadoyeri Warikare. Yego. Warikare bavuga ko ari imirwano hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo. Mu gace bita Katete, ko ari imirwano nyine yatewe na Wazalendo batera ibirindiro bya M23. Dukomereje n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za Fizi muri territoire ya Fizi. Barazamenya baravuga yuko mu gace bita groupement ya Kakobanya
ariko abazarendo 8 bahasize ubuzima ejo ubwo abarwanyi bo muri twirwano babategaga igico mu gitero wazarendo yari yagabye mu Minembwe. Ndangira abana bazarendo basize ubuzima, abandi benshi barafatwa ndetse n'intwaro zabo zirafatwa nk'uko amakuru nk'abi mu bice bivuga. Yego. Ikindi nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cya FARDC cyazinutse gikora umukwabo aho cyafashe abagize umutwe wa Mobondo muri groupe bita Kirangati bagera muri 69 bakahasiga ubuzima nk'uko byatangajwe n'inyamakuru bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Abasirikare babiri ba FARDC bagakomereka ku buryo bukomeye, hagafatwa ndetse n'intwaro zigera muri 22 harimo 10 za AK-47. Yego. Bikavuga yuko rero uyu mutwe wa Mobondo rumaze iminsi ubuza abaturage umutekano mu buryo bukomeye, ko impamvu leta afashe ingamba zo kujya kubahiga. Ikindi nanone biravuga yuko aho bita Kakobanya naho hakiri ibibazo nyine muri iyi minsi muri za Fizi. Yego. Twaza mu Rwanda naho uyu munsi niho hatangiye inama 19 y'abayobozi b'amashuri makuru na za kaminuza za gisirikare muri Afurika, akaba ari inama igiye kubera i Kigali n'amara iminsi 2. Tusubire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amakuru havugwa. Kisekedi arakomeza kuvuga yuko agiye kwakira ubutumire bwo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira umukono ku masezerano y'u Rwanda na Kongo. Ikindi nuko yidohanye ko tubivuze no mu bitaro bigora ko mu kanya ko ateganyije gusinywa amasezerano, ariko si amasezerano nko bayita akoro cadre nini bizigwa mu masezerano nyirizina. Ikindi nuko ikivugwa no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 hazateranira inama y'ibihugu bigize CEGR, akarere k'ibiyaga bigari, cyangwa inama y'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari. Kandi bikaba biteganywa yuko Kisekedi azahita ufata inkoni yo kuyobora uno muryango. Ikindi abanyekongo nyine biteze ko tuzageza kongera gukira mw'akoro cadre ni ifungurwa ry'ikibuga cya Goma. Ikindi kivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite gihuye n'u Burundi, bivuga yuko nyine Faci agiye kuyobora inama y'ibihugu by'ibiyaga bigari, ndetse na Neva nawe agiye kuyobora Africa Union. Byose urumva ni ibihugu bifitanye isano kandi bizanye no ku mateka. Tugasoreza hano muri Goma ndetse no mu bice bya Bukavu. AFM 23 yakuyeho imyenda yose abaturage bari mu bice ikontorora bari barimo ikigo cy'amashanyarazi ndetse n'ikigo cy'amazi. Birabera yuko iyo myenda ikuyeho none ko bari butangire kwishyura bundi bute nk'uko babitangaje. Nyuma twasoreza tukaba twakomeza mu ngingo nyamukuru. Yes, vise hanyuma rero ntekereza ko kopi wamaze kuba uzorganiza imbere yawe aho ngaho urazifite 5 kuri kagenzi kako. Kopi ndazifite, nkeka ko nawe wazeretse abadukurikira ubu nabo barimo bazibona. Tayari nanjye reka ninjire ku rupapuro rwa mbere sasa, nibinadushobokera rwose turaza kugenda tuna scrollinga cyangwa se tugenda rwose genda tureba ukuntu tugenda twagura tugira dute kugira ngo abantu badukurikiye baze kwa mu byo kurabira. Vise twagera twinjize sasa muri kuri izi mpapuro kugira ngo abadukurikiye batangire barebe uko ibintu bihagaze. Twagiye nibyo ni inyandiko twabonye kubiyemo ingingo zitandukanye zigiye gusinywa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'avuga ubutegetsi bwa Kisekedi ndetse n'uruhande rwa AFM 23. Inyandiko nini igizwe n'amapaji 9, ariko turagerageza tunyuremo muri make kugira ngo abaduteze yombi babyumve. Ikirimo icya mbere nuko navuga irangashingiro ry'iyi nyandiko ivuga yuko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 bari byo biyemeje, bakavuga ko icya mbere biyemeje ko ari ukubahiriza amahame remezo basinyanye kugira ngo bazabashe kugera ku masezerano y'amahoro nk'uko babivuga. Bakavuga yuko nanone ingingo nyamukuru kandi itayigayozwa ikwiye gukomeza kwitabwaho ni uguhagarika intambara cyangwa imirwano mu buryo buhoraho hagati y'impande zombi. Ikindi bakavuga n'ipre ya mbere ko
impande zombi zemeranyije ko amahoro arambye ariwo musingi wo kubaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko n'abaturage bayanyotewe. bakaba yuko rero bashingiye ku mahame remezo y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bagatingira ku mahame y'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, bagatingira ku mahame ya Nations Unies ndetse n'imyanzuro yagiye ifatwa itandukanye. ko yemeje gusinya ibi tugiye kuvuga buri ruhande rukaba rufite inshingano ndetse n'ibyo rugomba kuzuza nk'uko byanditse muri iyi nyandiko. bakaba rero ko mu kugira ngo babungabunge ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubutavogerwa, ko biyemeje gusinyana hagati yabo bombi iyi bise amasezerano mbanziriza amasezerano y'amahoro. bakavuga yuko buri ruhande rwiyemeje ko bata umuco wo kudahana, barwanya ibyaha byibasiye inyokomuntu ndetse n'ibyaha by'intambara. bakavuga yuko baharanira ko barwanya ivangura iryo ari ryo ryose, ryaba ishingiye ku ruhu ndetse n'irishingiye ku moko, ishingiye ku madini ndetse n'indimi nk'uko babivuze. bakavuga yuko nanone bashingiye ku masezerano yabaye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, Washington kuri 27/6/2025, ko bayashingiraho noneho bakabona buryo ki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite inshingano zo kurwanya umutwe wa FDL ndetse no gucyura abawugize, ko nacyo ari icyemezo kitayegayizwa gikwiye kuba gishingirwaho, kandi no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku Rwanda. n'inyandiko yabo bakavuga yuko bibutsa impande zombi ko amahoro ariyo shingiro, kandi ko bagomba gushingira ku nama yahuje EAC ndetse na SADC, yego, bikemezwa na Union Africaine ko ibyo byose bakwiye kubishingiraho, kandi ko bizatanga umusaruro mu gihe buri ruhande rubonye ko ibyo biyemerewe bakwiye kubikora. ikindi bakavuga ko imyanzuro yagiye ifatwa hagati y'impande zombi mu gukemura amakimbirane ari hagati ya AFC-M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa, ko bakwiye kuyakemura buri ruhande rufitiye urundi icyizere. nibyo navuga biri mu cyo bise irangashingiro. numva rero twatangira mu by'ukuri mu bigize ingingo nyamukuru z'amasezerano n'uko bateganya kuyasinya n'ibigiye bikubiyemo. rwose reka twinjire. article ya mbere ivuga yuko ari kuganira ku byerekeranye na cessez-le-feu permanent cyangwa agahenge gahora cyangwa intambara mu buryo buhoraho. icyo bavuze rero n'iyi nyandiko baravuga bati impande zombi zemeranyijwe guhagarika imirwano kandi ku buryo buhoraho. buri ruhande rwemeye yuko nta kwata ku rundi, yaba ari ugukoresha ubutaka, ikirere, mu nyanja, mu mazi no mu nzuzi. ariko urabizi ko nawe cyagiye kibaho ikibazo gikomeye cyane ku mpande zombi, iki cyerekeranye n'agahenge. buri ruhande, yaba ari leta ishinja AFC-M23 kubangamira agahenge, yaba ari AFC-M23, buri ruhande rushinjanye. bakavuga yuko rero mu buryo bwo kwifata, ko buri ruhande rukwiye kwifata kuba rwakata ku rundi, kuba rwabangamira agahenge, kuba rwateza amakimbirane. bakavuga yuko ikindi ari ukwanga imvugo izo arizo zose zikangurira abaturage kuryana cyangwa icyo bise imvugo rutwitsi. urabizi yuko muri Kongo hakunda kugaragara imvugo bibasira abavuga Ikinyarwanda, bibasira abavuga Igiswahili, bibasira abari mu burasirazuba bwa Kongo babita inyeshyamba, babita abaterabwoba ndetse n'andi magambo. yego, muri nyandiko rero bagiye gusinya ku ipaji ya 2 n'ingingo ya mbere ya cessez-le-feu, ibyo byose barabuzanya izo mvugo zitari ngombwa. ikindi ni kivuga ko buri ruhande rukwiye gufata ingamba za ngombwa. iyo ni article ya kangahe ubwo? iyo cyari article ya mbere ku gice A na B na C. bakavuga yuko buri ruhande rukwiye gufata ingamba za ngombwa kugira ngo uku guhagarika imirwano bigerweho kandi bibashe kujya mu bikorwa. ingingo ya 2, yego, baravuga ko ari ugushyira mu bikorwa
ibyo buri ruhande rwiyemeje kandi bakabishyira mu bikorwa n'umutima mwiza, yego, agafata ingamba zifatika kandi zishingiye ku cyo bise ngo procedure judiciaire, gishingiye ku buryo bushingiye ku butabera n'amategeko, kugira ngo ibiganiro bibashe gukomeza kandi impande zombi zemeranya ku byo baganira kandi kugira ngo bijye mu bikorwa mu buryo bufatika. Article ya 3 bavuga ko hazabaho ihanahana ry'imfungwa cyangwa icyo bise mu gifaransa ngo échange de prisonniers. Baravuga ngo buri ruhande rwiyemeje yuko rugomba gushyira mu bikorwa ibyo bemeranyije muri déclaration de principe, kandi hagashyirwaho n'uburyo bwo guhana imfungwa bafashijwe n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare ariwo bita Croix Rouge. Bakavuga yuko impande zombi zemeranyije gukurikiza ingamba zishingiye ku mategeko mu gufungura aba bafunze, yaba ari ku ruhande rwa STM cyangwa ku ruhande rwa leta. Baravuga bati ikintu gikomeye hano kirimo, bavuga yuko ibi ngibi byo gufungura abafunze ko bitarangirira gusa kubafungura, ko n'abakatiwe ibihano bya bihano bikwiye gukurwaho, bakwiye kubyanira bikavaho mu buryo kandi bwemewe n'amategeko. Leta itangaje igatangaza ko ibyo bihano bikuyeho ibisheshe. Urumva ko nicyo ASM 23 yagiye rekaboneka baje turabasaba yuko ukuraho bino bihano abari n'uburenganzira bwa muntu muri Kongo. Bakavuga bati ibihano bizaba imbogamizi kwaya amasezerano y'amahoro, ati nta buryo tuzaganira n'abantu kandi yarabakatiye. Ikindi ingingo ya 4 itavuga ku byerekeranye no kugenzura iyubahirizwa ry'ibi biyemeje, hazabaho impande zihuriweho, hazabaho icyo bise mécanisme de surveillance multilatérale. Urumva ko uruhande rwa M23, uruhande rwa leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bazabona ko ari ngombwa aribo bazashyirwaho kugira ngo babashe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano bemeje kugira ngo bijye mu bikorwa. Bakavuga ko buri ruhande ruzatanga abantu baruserukira kugira ngo bubake iri tsinda rigenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ikindi bagarukaho, baravuga ko leta ya Qatar nayo uhuza ndetse na Union Africaine uzafasha mu gushyiraho uru rwego kugira ngo ubijyeho mu buryo bufatika kandi bukomeye. Muri iyi ngingo ikindi bagaruka bavuga ko bazashyiraho uburyo bwo gusinya amasezerano buhuriweho kandi bakagenzura ko nta ubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ibi byose basinyanye, yaba ari agahenge, yaba ari ukurekura ifungwa ndetse n'utuma ibyo baganira bibashe kujya mu bikorwa mu buryo bufatika. Bakagaruramo nanone ko MONUSCO nayo izagira ikibafasha mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ibi biyemeje mu buryo bw'ibikoresho ndetse no mu buryo bw'ubuhuza kuri tere, ko MONUSCO nayo izabigiramo uruhare mu kubafasha kugira ngo ibyo byose bijye mu bikorwa. Kuri iyi ngingo bakiriho baravuga nanone ko communauté ya EAC ndetse na SADC na ICGR nabyo bizabigiramo uruhare mu kugenzura yuko ibyo biyemeje bikurikizwa. Kugira ngo ibiganiro bigerweho, EAC ndetse na SADC byigeze guterana bikora inama byanzura yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na ASM 23 bakwiye guterana, nubwo Tshisekedi ubona agenda bigura intege, ariko n'ubundi baracyagaruramo yuko ICGR, SADC, EAC bakwiye kugiramo uruhare mu kugenzura ko ibyo basinyanye bikurikizwa. Ikindi muri iyi ngingo bavugamo ko iyi mécanisme de surveillance izajyaho, ko bazajya bafata ibyemezo mu buryo bw'ubwumvikane, bakabyemeranywa hanyuma bakabona bagafata ibyemezo.
ko nta wundi muntu wo ku ruhande uzageza kubafatira ibyemezo bakiri muri iyi ngingo ko niyo bavuze ibintu byinshi yego barabona ko urwego ruzashyirwaho ruhuriweho ko nyuma y'iminsi 30 nibamara gusinya ikibise kitwise akoro cadre ko nta masezerano nyirizina kubera ko ibiganiro tunanditse n'ibiratangira baravuga yuko mu minsi 30 bazatera noneho nyuma y'isinya ry'aya masezerano bazatera noneho bakagenzura uburyo bakora bakanemeranya ku mirongo migari y'uko bazakora ikindi bakavuga ko iyi mekanizme de surveillance izashyiraho uburyo bwo gukora ndetse n'aho bazajya bakorera n'uburyo bazajya bahura bikaba biriho mu buryo buzwi kandi buhoraho tugeze ku ngingo ya 5 yerekeye tugeze ku ngingo z'akasamutwe ingingo ya 5 iyo bita article 5 iri ngo obligation humanitaire bavuga ko ari ibyerekeranye no gufasha abantu mu bufasha mu bigendanye no kugenda mu bigendanye no gukora ubucuruzi ndetse n'ibindi byinshi mu byerekeranye ubufasha mu bavuye mu byabo yaba ari abahungiye hanze y'igihugu yaba ari abavuye mu byabo bakaba bari imbere mu gihugu ariko ari impunzi imbere mu gihugu iyi ngingo ariyo ngingo ikomeye kandi iri mu zihatse aya masezerano bagiye gusinyana baravuga bati impande zombi zigomba kubaha inshingano mpuzamahanga zifite cyane cyane mu gutabara abaturage no kubafasha kugira ngo n'abakeneye kubatabara bigerweho n'ingingo ya 5 ijya gace n'ice karavuga ko buri gukora ibishoboka byose kugira ngo habeho korohereza abasivile ndetse n'abakuye mu byabo n'intambara mu kubona ubufasha ndetse no gusubira mu byabo mu buryo bwiza kandi bufite umutekano agace ka B baravuga bati hakwiye kubaho uburyo abantu bacungirwa umutekano bakubahwa ubwisanzure bwabo ndetse no kwishyura ukizana kw'abantu n'ibintu yego umuntu uri mu bice bigenzurwa na M23 iyo ageze mu bice bigenzurwa na guverinoma kenshi na kenshi ahura n'ibibazo kandi ko resepasi cyangwa pasiporo zitangwa na AFC 23 uruhande rwa leta ntabwo ruzemera vice versa no ku ruhande rwa M23 turabizi ko nabo bavuze ko ibyangombwa byatanzwe na Kinshasa niyo badashaka kwemera ibyabo ko nabo batazajya babyemera mw'inyandiko rero yerekeranye n'ubufasha mu gufasha abantu baravuga yuko buri mpande zikwiye korohereza abaturage b'abasivile kugira ngo babe babasha gukora ubucuruzi babe babasha no kugenderanira mu gutembera mu buryo bwisanzuye baravuga yuko buri ruhande rukwiye gufata icyo yagace bisetse buri ruhande rukwiye gufata ingamba zo gufasha ibikorwa by'ubutabazi bibashe kugerwaho ndetse kandi bibashe no kuba bikwira mu gihugu hose cyane cyane mu bice bikontorwa na AFC 23 hagashyirwaho icyo bise ngo corridor humanitaire. Corridor humanitaire ni nk'umurongo cyangwa umuyoboro cyangwa inzira abantu tuvuye mu rugero za Seychelles za umuryango w'abaganga utagira imipaka ndetse za PAM n'ibindi aho bajya banyura babona inzira yo kunyuramo kugira ngo niba ari ubufasha bubonetse bubashe kugera mu bice AFC 23 kontorora. Urabizi ibi ngibi ko haretse no kuba inama mu Bufaransa yiswe ngo inama mpuzamahanga yiga ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari ko bari basabye yuko ikibuga cyaguma cyavungurwa kugira ngo haboneke buryo ki ubufasha bwaza bwakusanyijwe bwagera ku babukeneye. Icyo kiza mu cyo bita corridor humanitaire. Mu gace D sinzi n'unyumva ndimo ndakumva Vincent. Agace D baravuga bati buri ruhande rwiyemeje gushyiraho uburyo bufatika no n'umwuka ufatika mu kumvikana ndetse no gufasha abagizweho ingaruka n'intambara. Agace bakavuga yuko buri ruhande ruzafasha abaturage b'abasivile kubasha kugera ku mazi
ku mashanyaraza, ku biribwa ndetse no kuvura abakomeretse. Bakavuga yuko buri ruhande rugomba kubigiramo uruhare kugira ngo abasivile babashe kubigeraho, cyane cyane abakuwe mu byabo n'intambara. Agace ka F yego baravuga yuko uburyo buzashyirwaho bwo kugira ngo bagenzure ko ibyo biyemeje bishyirwa mu bikorwa. Yego ko impande zombi zikwiye gukorana mu buryo bufatika kandi buteza imbere iyubahirizwa n'uburenganzira bwa muntu kandi n'uburyo bwo gufasha abaturage bagizweho ingaruka. Bakwiye gukorwa mu buryo butabogamye, budafite aho bubogamiye, ati nk'uko Croix Rouge ibikora. Ati Croix Rouge nayo izabigiramo kugira ngo abafashwa bafashwe. Bakavuga ati ikindi nanone mu ngingo ya 3 y'amasezerano y'i Geneve mu 1949 yerekeranye no gufasha abantu bari mu kaga ndetse n'ibindi bifitanye isano n'uburenganzira bwa kiremwamuntu, uko biteganya bakwiye kubibahiriza kandi mu buryo bwayo bwuzuye. Igikomeye rero kindi gihatse ibindi icyo rwose ni icyo bita ngo restauration d'autorité de l'État, gusubizaho ubutegetsi bwa leta cyangwa ubuyobozi bwa leta. Iyi ngingo mu kuyisobanura urabona ko ingingo twagiye impaka mu bihe bitandukanye dushingiye kuri déclaration de principe, tukavuga tuti Patrick Muya ibyo avuga arabeshya kenshi na kenshi, kuko yavugaga yuko AFM 23 ubuyobozi bwayo bukwiye kuva mu bice ikontorora, noneho leta akaba ishyiraho ubuyobozi. Urabizi ko twabigiye impaka mu gihe kinini ntitunabyemera ngo kenshi, ariko hano babigarutseho noneho barabitomora mu buryo bufatika. Biha babogamiye ku ruhande rwa leta, baravuga kamisoma amagambo byanditsemo noneho mbone byerekereza mu Kinyarwanda. Baragira bati article 6 restauration d'autorité de l'État, il y aura une restauration complète d'autorité de la République démocratique du Congo, entre parenthèses autorité de l'État, dans les zones concernées des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, la région affectée, répartie entre les coopérations, en conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, assure la restauration de l'autorité de l'État parallèlement à la réalisation des autres objectifs du présent en cours. La restauration aura lieu selon les phases concernées, selon les phases énoncées dans le présent accord et conformément au calendrier au Jarou et établi à l'annexe et comprendre entre autres services gouvernementaux. Bakwagira bati l'instauration des voies de transport normal, y compris en ouvrant les aéroports d'Ogoma et de Kavumu. Octroyer des documents d'identité et de voyage aux résidents de la région touchée, y compris en particulier aux membres des communautés vulnérables, et rêver de toutes les restrictions sur le fonctionnement des banques dans les régions touchées et l'établissement du système douanier Rabat. Bikiri mu Kinyarwanda rero bikomereye byumva. Barabaho gusubizaho ubutegetsi bwa leta cyangwa ubuyobozi bwa leta. Yego. Hashingiwe ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bugashyirwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kuko niko gace karebwa no gushyiraho ubuyobozi. Bushyizweho na leta. Nicyo bivuga nyine. Bashingiye ku itegeko nshinga nyine, niba ari itegeko nshinga ushyira mu bikorwa itegeko nshinga ubundi ubifite mu nshingano uko amategeko abiteganya, nuko ari perezida wa Repubulika ni ubundi ufite babyita mu Gifaransa byita ngo c'est le grade de la Constitution, niwe murinzi w'itegeko nshinga. Rero niyo babikoresheje bakavuga ngo none Kivu na Sud Kivu birajya muri bimwe Patrick Muya yavuga. Ni kwa kuri kwa Patrick Muya ko ubutegetsi bwa AFM 23 buvaho
hakajyaho ubutegetsi bushyirwaho na Gisekedi. Ba guverineri na ba visi guverineri n'abandi bose na ba meya n'abandi bakava. Noro Kivu na Sud Kivu. Urabizi ko abasesenguzi babagamiye ku butegetsi bwa Kinshasa. Bavugaga yuko ari ugushyira ubuyobozi muri Kongo yose. Na nawe na AFC mu 2023 niko bikusobanura. Urabizi ko niyo tutigeze tubyemeranywa igihe cyose navugaga yuko ari ibice bikotorwa na AFC mu 2023. Muri iyi nyandiko rero igiye gusinywa na AFC mu 2023 ndetse na leta ya Kongo. Babivuze neza yuko ari ugushyiraho ubuyobozi muri Nord Kivu na Sud Kivu kandi bikozwe na leta ari ifite inshingano zo kurinda itegeko nshinga. Aha ntibyaba birangiye none ntiyabirangiye. Icyo bivuze nuko AFC mu 2023 niba yemera kubisinya. Zaba yemeye no kuva mu bice kontoro. Zarotsi yemeye gutsindwa muri makira bitsinzwe. Irabitsinzwe kubera yuko niba Kisekedi uje gushyiraho ubuyobozi ntabwo azaza gushyiraho abayobozi ba M23. Ikindi kandi baramutse bavuyemo akabona arahafite hose bivuze ngo ibindi byose ashobora guhita byirengagiza nta n'uwabimuhanira nta n'uwamwirukankaho. Namara gushyiraho abayobozi biwe akurikije icyamasezerano avuga nta kindi AFC yabivuga. Ikindi baravuga ngo l'instauration des voies de transport normal y compris en ouvrant les aéroports do Goma et do Kavumu. Ngo nugusubizaho inzira z'ubwikorezi zisanzwe zose harimo gufungura ikibuga cy'indege cya Kavumu na Goma. Ngaho ibaze Goma rero bayifunguye na Kavumu M23 zizari zifite ububasha bwo kugikontorora gute kandi hashyizweho ubutegetsi bwa guverinoma bwa Kongo. Ni ikibazo aho naho harimo akabazo. Ubwo urumva ko ibyo Kongo yifuza byose byamaze gushyirwa muri aya masezerano M23 igiye gusinya. Kubyemera kubisinya ni ukuvuga yuko gufungura ikibuga cya Goma gufungura Kavumu itazabihakana bwe ntabwo tubifungura kandi ibyamaze gusinywa leta niza mu murongo. Urabizi ko ndubungire hari inyandiko aherutse gushyira kuri Twitter avuga yuko kugira ngo ikibuga cya Goma gifungurwe ari uko impande ziri kuganira Doha zikwiye kubyumvikana kandi aho byumvikanira. Iyi nyandiko rero ni Doha yayikoze. Ariko impande zombi ariko ubwo ntago babikoze bonyine n'izi impande zombi zari zihari. Izo jite zirahari. Urabizi ko na Bertrand Simwa ariyo. Nene ubwira ko batumye Bertrand Simwa kugira azasinye ejo atazatangira kandika ngo ntabwo tubyemera kandi yabisinye. Inyandiko ngiyi rero Bertrand Simwa ko yayitangije akaba ari nawe ugiye kuyisenyerara. Ayisenye nyine. Ikindi kivugwamo ndavuga yuko hakwiye gukurwa imbogamizi zose zashyizweho na leta ku byerekeranye n'ikora ry'amabanki. Banki mu bice birimo AFC mu 2023 zigafungurwa. None se bazaba bakibirimo ahubwo ko bazaba baravuyemo harimo ubuyobozi bwa leta. Nyine urumva niyo bazaba baje gushyiraho ubuyobozi baramaze kubona ikibuga cy'indege cya Goma na Kavumu biri gukora. Urumva n'iki ngiki uko kari kuri puwense. Puwense niyo bivuga. Narekeye aho kugenda nerekana dokima kuri dokima kuko nabonaga bibaye byinshi. Abikeneye turaza kubishyira muri WhatsApp channel yacu nangwa se no mu magroupe hose na platform zacu hose turabishyiraho baraza kubibona. Noneho bakavuga ko bafungura banki ndetse n'inzira zose nyine zigenwe mu mabanki ndetse hakasubiraho na gusoresha systeme douane igasubiraho kandi ikoreshwa na leta nk'uko autorité de l'État zabashyizweho na leta. Noneho n'ibingi burumva ko ni leta izabikontorora. Ni leta bavuga yuko dukora abantu mu rujijo ntabwo inyandiko ivuga yuko AFC mu 2023 izafatanya na guverinoma gushyiraho ubuyobozi. Ntabwo babivugamo. Nta birimo. Urumva ko AFC yavugaga yuko ikizakora izafatanya na leta gushyiraho ubuyobozi. Ukubera yuko ibice kontorora ubuyobozi bwabo bumeze neza kandi byagaragaje ko Kinshasa idafite ubuyobozi ko budafatika ko ari igice cyose cya Kongo
none babiteye utwatsi babishyize no mu nyandiko noneho bagiye gushyiramo umukono. Ikindi bongeye bagaruka kuri cya kindi bise ngo situation humanitaire et rétablissement de l'ordre. Nicyo bise ngo phase ya mbere. Ni uburyo bwo gufasha abantu bari mu kaga no gusubizaho uburyo bw'umutekano ndetse n'uburyo bwose bushoboka mu gihugu. Bagera ku ngingo ya 7 bavuga icyo bise ngo chronologie de la phase, uburyo gushyiraho uburyo bwo gufasha abari mu kaga, gufasha kwa kundi gucyura impunzi, gufasha abari babaye impunzi imbere mu gihugu. Bashyizeho phase y'uburyo bizajya bikorwa. Bavuze ko phase ya mbere impande zombi zigiye gushyiraho uburyo buhuriweho, hazajya hakorwa inama y'uburyo bwo kureba ko ibyo biyemeje bishyirwa mu bikorwa, bakareba ko ibyo obligation buri ruhande rufite ziri gushyirwa mu bikorwa, yaba ari leta yaba ari ASM 23. Baravuga bati icyo bavuga kanyegereho ku ngingo yerekeranye n'iyo gitaze ya mbere. Ubona article turacyari kuri article kangahe? Ya 7. Baravuga bati ibice bivugwa mw'iki gika, ubwo ni none kivuga kindi kivu. Bavuga yuko igice cya mbere kizaba kigizwe n'iminsi 60, ko ari ugutangira kwemeza abagize gukontorora yuko ibi biyemeje bikontororwa. Iyo biyemeje ko babikontorora uko bishyirwa mu bikorwa, bihaye iminsi 60 ko icyo kintu kizaba kimaze gushyirwaho, iyo mekanizme imaze gushyirwaho, nimara gushyirwaho itangire n'imirimo yaje. Bakavuga ngo ingingo ya 8 ikomeye cyane nayo n'urukwi, création de la force itinéraire spéciale pour la région touchée. Tugerageje mu Kinyarwanda baravuga ngo gushyiraho igisirikare cy'agateganyo kidasanzwe mu bice bivugwa n'inoro kibona sindi kivu. Ubu igisirikare cya 23 bagikuyeho, bakivanyemo mu bice gikontoro, ntabwo kiri spécial. Ingabo zabakubise zikabarenza zikabambura ibice bazivanye muri spécial, bazikuyeho. Bavuze yuko hagiye gushyirwaho création n'uguhimba izindi. Baragira bati création de la force itinéraire spéciale pour la région touchée. Avant l'enchaînement de la phase 1, une force itinéraire spéciale pour la région touchée, la force provisoire spéciale, sera établie sous les auspices du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et de la décentralisation et des affaires coutumières, le ministère de l'Intérieur. Urabizi yuko yavugaga yuko igisirikare cyabo kitazivanga n'igisirikare cya Kongo. Ahubwo yavugaga ko izafata igisirikare cya Kongo FARDC. Ikaremo abasirikare b'ingenzi bujuje ibisabwa, batari ba mayibobo, batari abajura, batari mu wazarendo, batari abanyabyaha, ngo bakaba integre muri armée révolutionnaire congolaise. Ibi rero ntabwo bikiriho. Ikivugwa mw'ingingo nuko Minisiteri y'umutekano kwegereza y'umutekano imbere mu gihugu, kwegereza ubuyobozi abaturage n'ibikorwa by'umuco, ko ari izashinga kino gisirikare. Bavuga uko bazagishinga rero, kambisoma byumve, kambisome mu gifaransa byanditsemo, nge nongera tugerekereze mu Kinyarwanda. Agace ka A baravuga ngo les forces itinéraires spéciales fonctionnaires seront un mandat temporaire de 5 ans, renouvelable si nécessaire en coordination avec le mécanisme de surveillance multilatérale. Tugerekeje mu Kinyarwanda baravuga ngo izi ngabo zizashyirwaho zidasanzwe zizakora zifite manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa mu gihe bibaye ngombwa, kandi bigakorwa bigenzurwa
na rwa rwego ruzaba rushyizweho rwo kugenzurwa ko bishyirwa mu bikorwa harimo na EAC SADC MONUSCO na bya bindi bihuriyeho na M23 na leta baravuga bati la création de la force timérée spéciale pour suivre l'objectif de t'intégrer harmonieusement les membres éligibles de la SM23 ati biza gushyiraho izi ngabo bizakorwa hagamijwe gufata abasaba muri M23 babyemerewe nabo gukemba icyo gisirikare ntabwo ari gufata abasirikare bose ba M23 ngo bahite bashyirwa muri icyo gisirikare harimo abazajugunywa hanze ubwo ni nk'abahe ngiye kubisoma ndetse mbisoma byumve mvuze ari abahe ni bya bindi leta yavugaga ngo tuzafata abasirikare bo muri M23 batigeze basuzuma leta batigeze bakura ibyaha aba aribo dushyira mu gisirikare twagiye tukomeze twumve yavugaga ngo kuri buri muntu ukwe bagenda biga dossier par dossier nicyo bavuga hano baravuga ngo le mandat de la force agace kase le mandat de la force téméraire spéciale comprend la garantie de la sécurité dans la région touchée et la participation à la mise en œuvre du processus de désarmement et de démobilisation et de réintégration communautaire et de sa stabilisation. PDRCC baravuga ngo iki gisirikare ingano kizaba gifite kuza bari ugucunga umutekano none Kivu na Sud Kivu ubwo bya bice byahoze birimo M23 bamaze kwirukanamo bakoresheje amasezerano urumva igice bafashe bakoresheje imbunda bagiye kubirukanamo bakoresheje ikaramu bahita bashyiramo n'ingamba z'ubwirinzi igisirikare kigamije gushyiramo umutekano ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro ubwo ni bande nabo barimo baba nk'umutwe se ariko rwose y'amasezerano M23 wumva yashyizeho umukono uhita uvuga ngo bimwe Tshisekedi yavuze ko bundi mwiringara rikomeje ngo M23 ngo turidwa kugira tuyirangize tuyice burundu tapatike yarabivuze nuko yarazi ko ino nyandiko yadozwe gutya ibangamiye M23 kandi yisenye none service nubwo bitatubuza gukomeza ubundi ku rundi ruhande M23 batabisinye banabisinye ntibanabyubahirize byatwara iki turaza kubireba ariko icyo mbona niba bisinya nibabyubahirize niba bisinya nibabyubahirize kizaba ari ikibazo gikomeye bya biganiro by'amahoro ntabwo bizaba bigishobotse kubera yuko muri technique de négociation ubundi iki ngiki kigiye kubaho n'icyo bita accord cadre berekana imirongo migari izajya mu masezerano nyirizina Repubulika Demokarasi ya Kongo kugera iyi saha ntabwo iremere ibiganiro nyirizina ko bibahuza na M23 iragenda izana utuntu tw'amacengacenga igenda yerekana urumva M23 iramutse izinye bino bintu byamara kubisinya kubyubahiriza ikanga bizagaragara yuko idakeneye yuko amahoro abaho no babe n'ibi bihugu bihe byabwira M23 iti niyo mudashaka kubahiriza ibyo mwasinye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo go ahead mu Rwanda urumva nta kindi bizabivuga intambara ariko M23 tuzabigaragaye nabi kuko izaba yaremeye gushyiraho umukono kwa aya masezerano none ubundi siko tutiteze kubona Kongo yabatsinze ko basanzwe bayitsinda ubwo Kongo izatabarwa n'iki Tshisekedi azatabarwa n'iki ubwo ikizaba M23 nigira imbaraga idahirika Tshisekedi izamukubita ishuro Tshisekedi nagira imbaraga akabahirika bizaba ibyo ngibyo niko mbona hari ubundi bufasha se budasanzwe ashobora kuba yabona bitewe nuko M23 yaba itubahirije aya maseze ibi babase ahangaha M23 itubahiriza bino yaba imaze gusinya Repubulika Demokarasi ya Kongo izabona uruvugiro kurenza urwo yari ifite bizavuga ati twebwe twasinye yuko hashyirwaho ubuyobozi mu bice M23 irimo kandi bishyirwaho na leta hashyirwaho igisirikare kandi tukareba abantu bari eligible batakoze ibyaha muri M23
batasuzuguye leta nabo bakajyamo 50-50 ati none ya 23 ibyigometseho ati nimurebe bano bantu twavuze ko badakeneye amahoro n'umubibona nzaba ikibazo kandi ya 23 kubisinya bino no kurangira kwayo numva nakomeza kuri de twagiye baravuga de la force itinéraire spéciale c'est la force de sécurité exclusive opéra dans la région touche izi ngabo zizakibona 50% za leta ariko ja ibi bintu ndabireba bikanshisha 50% leta nayo sikazana 50% ariko ari leta zijogoje ngo badaba bafite inshingano zo zimwihariko zo kurinda umutekano mwa bino bice bya Kivu na Sud Kivu ngo RN doit pas opérer en dehors de la région touche nibemerewe kujya gutunga umutekano mu bindi biti bitari Nord Kivu na Sud Kivu et ces membres ne doivent pas non plus être transférés ou déployés en dehors de la région touchée sans leur consentement uri nta kino giti ushobora koherezwa mu bindi bice kubikoreramo mu gihe atabyemeye aho nta gashibuka kaba karimo ka M23 ahangaha M23 nibo babasirikare ba 50% baba imbaraga bakavuga ati twe ntabwo tuzagucunga umutekano ahandi nyigeze ivuga kera twigeze tubona ivuga ko irekarama yuko yakontorora Nord Kivu na Sud Kivu imyaka 5 urabona niba kano kajemo kaba kari kuza muri iyo procedure ariko kuba abasirikare bataragarutsemo ni ikibazo icyo mbona rero hano gikomeye nuko M23 ishobora kwemera kubahiriza n'amasezerano aho kwigakora amayeri akinyeshyamba ngiye kukubwira ishobora gufata abasirikare bayo ugahita bahindura abasivile bose bakagenda bakivanga n'abasivile bakagenda bakigendera mu giturage baraha ariko bafite ya myitozo ya gisirikare ejo mu gitondo babona leta ibyo iri gukora batabishima bagatangira bakigaragambya ati ntabwo dushaka ubuyobozi ntidushaka ubuyobozi ba bandi babaye demobe bo muri M23 bakongera bakegura intwaro ndabibona mwibu buryo kubera yuko niba ibihano bizakurwaho nkuko twabibonye hejuru bivuga yuko ntabwo bazongera guhunga batinya yuko bari gufatwa bazaguma mu bice bikontororwa na bene wabo bashinzwe umutekano ariko isaha ku isaha bahaguruka n'ubundi bakongera kwisubiza bino bice mu gihe byaba bidashobotse icyo mbona kindi bavugamo hano cyo kuvuga yuko umusirikare utemeye yuko ajyanwa mu kandi gace ko atazaba transfere ikizagorana nacyo cyane kuko nta musirikare baba babaye Goma cyangwa Bukavu wakemera kujya mu bindi bice oya rega nta tunabonye nuko hari abasirikare ubu ngubu bahembwa hafi mu madolari 100 buri kwezi nta n'uwakwemera rega kuko ubundi se bari hejuru y'amategeko ko umusirikare agendera ku tegeko ahawe ibyo se yabivuga ninde wamuhagarika atakimuyoboye ndabona bigoye biragoye agace ka baravuga ngo les forces itinéraires spéciales sera composé de citoyens congolais compétents recrutés sur la base de critères clairs y compris la forme morale et physique et la royauté en de la République démocratique du Congo fight ati gushaka abo basirikare bazaya muri iki gisirikare kidasanzwe ati bizakorwa bareba mu baturage b'abanyekongo kuki bavuze abanyekongo ab'ikinyarwanda n'abagiswahili barabadubana wenda ab'igiswahili bana barekada ariko abavuga ikinyarwanda bo kwaherwaye bagabiyemo yaturwa kuvuga mu 23 z'abanyekongo ngo kandi bakaba rokirite bashingiye uburyo fizike nyine uburyo imbaraga bafite n'ibitekerezo yabo kwimeze aravuga ngo morale forme morale physique bakavuga ngo royauté en de la République démocratique du Congo bubashye ubutegetsi bwa Congo batabusuzuguye urumva hano bya Mungu n'amakenga ntabwo bagaragaramo n'ababuri ngoma ntabo
abana b'ingoma ntiyagaragara. ubwo abitwa ba Byamungu bo ndi kumva n'ururimi biri kubagonga n'iki byose icyo bivuga nyine. Efu baragira bati recrutement pour la force spéciale supervisée par le mécanisme de surveillance multilatérale conformément à un processus établi par celle-ci et conformément aux principes suivants. Mu kugenzura kino gisirikare no kugishinga no kutaka bakijyamo azakurikizwa ingamba amahame akurikira ngiye kuvuga. Jusqu'à 50% des membres de la force itinéraire spéciale peuvent être recrutés parmi les membres éligibles de la SM23. 50% y'abasirikare bazava muri M23 ariko bagendeye kuri za critères d'éligibilité, kureba yuko atasuzguye leta, kureba yuko atakoze ibyaha bifitanye isano n'ibyaha by'intambara, n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, n'ibyaha bindi bitandukanye nk'uko babivuga ko atanasuzguye leta. Les membres de l'État de la force itinéraire spéciale seront recrutés parmi la PNC, la population locale et la région touchée. Atabandi basirikare bazafatwa barebye muri polisi ya Kongo ndetse no mu baturage basanzwe bari mu gace ka Nord Kivu na Sud Kivu. Ariko hano ngero ndabona leta sitarimo yibeshya cyane. Iravangwa izabakura muri polisi se, hari polisi yayo iri muri Nord Kivu. Ravuga babandi hari biri potinze. Izafata abana bayo mu 23 se cyangwa izafata abahunzi bagarure. Byose binaho ngaho. Okay. Ikindi baravuga ngo les membres de l'État de la force itinéraire spéciale seront recrutés n'ibyo niko mvuyeho. Akaba ngo tous les membres de la force itinéraire spéciale doivent faire l'objet des contrôles conformément aux modalités définies par le mécanisme de surveillance multilatérale et les postes de commandement ont cette force spéciale sont uburyo bazagena uko kino gisirikare kiyoborwa ndetse n'abakijyamo n'uburyo bazajya bareba ako byubahirizwa bizakorwa bashingiye ku byo bemeranyijwe kandi bakavuga yuko bizakorwa bashingiye les prix de grande intégrité qualification di sélectionner la militaire intérieure consentement de la FC. Abo ngabo bazajya bafatwa bavuye muri SM23 bazajya babanza babemeranyweho. Baravuga bati expiration du mandat temporaire de force itinéraire spéciale sera 18 ces membres sont intégrés dans des autres divisions de FARDC de la PNC données par mécanisme de surveillance territoriale. Ati imyaka 5 mishiro. Iyi manda batayongereye iki gisirikare. Abazaba bari muri cya gisirikare kiri spéciale bazakirwa muri FARDC, abandi bakirwa muri polisi ya Kongo. Ubwo rero ni byandiye mu 23 yanga bizaba bibaye. Cyo rwose. Ingingo ya 9. Retour de personnes déplacées à l'intérieur du pays et de réfugiés. Kugaruka kw'abavuye mu byabo ndetse n'impunzi. Icyo babivugaho baravuga bati impande zombi zemeranyijwe yuko mu guha icyubahiro abagiye Kongo ndetse n'abahunze bagomba gucyurwa mu buryo bw'ubushishozi kandi baganiriyeho kandi hakurikizwa amategeko hafatanyije AFC na AFC ifatanyije na leta ndetse na HCR bifatanyije. Bakavuga yuko bose bazacyurwa bagasubira mu bice byabo. Bakavuga yuko AFC izagera abantu bayiserukira yego kugira ngo barebe uko abo badeplace batanditse n'impunzi. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo buzagira buserukira kugira ngo bino bibashe gushyirwaho. Bakavuga yuko rwa rwego rushinzwe kugenzura yuko bishyirwa mu bikorwa narwo ruzarukora. Ibyo byose arega byamaze kurangira nibamara kwinjira ibice ubuyobozi n'igisirikare ibindi bikurikiyeho nta kintu mvuye turizaba ikivuze byose bizarangirira aho ngaho nge niho mbona bizahita birangirira. Urumva bizabirangiye. Bakavuga yuko ndeho gutira mu bikorwa y'amasezerano nyine kumwe twarusuyemo ko hazari iminsi 60 bazagenda bakurikiza ubwo buryo bashyiraho runo rwego. Babivuzemo bakagaruka ku buryo
imiyoborere y'agateganyo uko izakorwa ni icyo bise ngo guverinoma provisoire de la région touchée. Ibyo bigenzurwa na 23 izaba imaze kuvamo uko bazashyiraho ubuyobozi. Bavuga yuko bazakurikiza amategeko nshinga ndetse n'andi mategeko ya Kongo, bagashyiraho ubuyobozi muri Kongo, none kandi hagakorwa n'amatora igihugu mu bwisanzure mu kugena abajya ku buyobozi, kandi bigakorwa mu buryo hatorwa ababigenewe kandi bafite ubushobozi. Bakavuga yuko amatora yo muri 2000 yazaba muri 2027 nta kano gate kano kivuna kigikiva mu gutora abayobozi, yego ko amatora azakorwa n'abahatuye kandi akaza indorerezi mpuzamahanga kuyarebera, akazaho n'ubundi buryo bwo kugira ngo barebe uko akorwa ko byubahirije amategeko. Kenshi ikazaba ihari ndetse na rwa rwego rwo kugenzura ruhari. Agace kase bakavuga yuko guverinoma ya Kongo imaze kuganira na AFM 23 uburyo amatora akorwa, azatorwa abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'abandi bategetsi batandukanye n'imyanya yose itarimo abantu ishyirwamo abantu. Bakavuga yuko aya masezerano kandi azakorwa hagamijwe n'ubundi gufata abo muri AFM 23 nabo ko bazashyirwa mu butegetsi hagendeye kuri ya mategeko yo kureba ababyuje n'abatasuzwe leta. Yego. Ikindi rero bavuga article ya 12 baravuga ibimenyeshejwe imitwe yitwaje intwaro y'amahanga ndetse imitwe y'imbere mu gihugu. Baravuga ngo s'adresser aux groupes armés étrangers et locaux. Baravuga ngo conformément à ces obligations, le gouvernement continuera à poursuivre la neutralisation de tous les groupes armés étrangers, tout en assurant la mise en œuvre continue des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion pour les membres des groupes armés locaux et de reste et de la République démocratique du Congo. Ati leta izagumya kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'amahanga ndetse n'iy'imbere mu gihugu bakayirinda mu buzima busanzwe. Baravuga bati les partis reconnaissent le mandat du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mise en œuvre de concept d'opération pour harmoniser de neutralisation de FDLR et de désengagement des forces relevées des mesures défensives du Rwanda CANOPS établies par l'accord de Washington. Ati kandi hazakomeza hakurikizwe ibyasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo mu gusenya umutwe wa FDLR kandi n'u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi ubwo dufite amasezerano ya Washington. Barakomeza bati gusenya umutwe wa ADF ndetse imitwe yasenywe yitwaje intwaro ikazasubizwa mu buzima busanzwe uko babivuze. Ikindi bakavuga yuko iyo bise phase ya gatatu ifite ngo reprise politique sociale économique, ni mu bigendanye na politike, ubukungu ndetse n'imibereho y'abaturage. Yego. Bavuga ko ibi byose bizajya bikorwa hashingiwe ku byo bemeranyijweho kandi bigakorwa mu gihe bumvikanye kandi mu buryo bwiza. Icyerekeranye n'ibiganiro bihuza abanyekongo bimwe nigeze mvuga babigarutseho. Yego. Article ya 14 dialogue national. Urabizi yuko nabivuze yuko icyakemura ibibazo byo muri Kongo ari ibiganiro bihuza abanyekongo byose aricyo nize ibiganiro rukokono. Baravuga bati les partis s'engagent à mettre en œuvre les exigences nécessaires à la convocation d'un dialogue national qui se tiendra en 2026. Ibiganiro bihuza abanyekongo ko bizaba muri 2026. Ibiganiro uburyo amatariki bizabaho ko bizashyirwaho mu bihe biza kandi ibyo biganiro bikaza mu buryo bwa demokarasi ndetse nta n'umwe uhejwe.
ubwo Kongo se niba hazaba ibiganiro buza abagiye Kongo bose M23 izongera kurekarama ngo iki ahubwo se babikoze none aha batarayica intege datarasinya baba ari byo bakoze bavuga bati turahinduye tugiye gukora ibiganiro nk'abakongomani ubwacu aho kugira ngo barinde bajya gusinyiriza kabutindi kandi nyine bitabona bano bantu Katari yagiye ku ruhande rwa Kongo iryabuye akaga birakomeye ibuye rikoza akaga ikindi bavuga baravuga yuko mu cyerekeranye nyine no gutangira kw'ibikorwa by'ubukungu n'ibindi byerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage ni ingingo ya 15 baravuga yuko ibice by'icyaro bikwiye gucanirwa bigahabwa amashanyarazi bigahabwa ibikorwa remezo amasoko amazi meza ndetse n'ibindi byose byafasha abaturage kugira ngo bakore imirimo yabo bagateza imbere ubworozi ubuhinzi ndetse n'ibindi byose byafasha umunyekongo kugira ubuzima bwiza bakavuga yuko rero ngo barangiza ngo la préservation de parike bakavuga yuko no kwita ku bidukikije no kubungabunga amaparike byose bizakomeza gukorwa bakarangiza bavuga yuko abarwanyi bo muri M23 bazaba demobilize bazakomeza gutura mu bice bya Nord Kivu na Sud Kivu bakavuga yuko guverinoma igomba gufata ingamba zose zifatika mu gushyiraho amategeko ndetse n'uburyo bwose ibi bizashyirwa mu bikorwa inyandiko rero nigiye gusinywa vise dushaka twananira ahangaha igihe cyagiye ubwo zindi discussion twazigarukaho mu kindi kiganiro cyase mu yandi masaha nkeka ko n'ababyumva nabo tugize inyandiko turazishyira muri groupe zacu za WhatsApp baze kuzisoma none batange n'ibitekerezo mu kiganiro cyacu gikurikira twabigarukaho urakoze cyane Vincent Yes, wakunze Jeune Official ntago ndibuze kujya muri byinshi kuko murabona ko rwose amakuru yo yabaye menshi gihe cyabaye gito cyangwa se kinini. Reka rero tubashimire mwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu turabakunda cyane. Like na share ntimubyibagirwe. Ciao.